Pini la so video long nali tomha nang kithan ponsi la bangke no na kimi Orunodoi 3.0 command to pensi ka apply ki cheng jima la pen hola Orunodoi Asoni along amen ke do atum ai kon along command to si tangka nang ke chithap jima la pen copy pia documents si kenang ji la kimi ka apply afan la pen command ma da tum si ka apply dun long ji la so puthak pini la so video long nali tomha nang than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel la long nang komri milang pole ke chingon pen subscribe igon latest update nali tum kilong wer je afan adung hes tame belarjan theklangi hodak tame nali tum berpon igernon la pen nali tum la so video kicheng men kijut an langon la pen kuman mada tum si Orunodoi long amen ke do la pen kon an si alang litum ali kilong bomma nali tum la so video comment along nali tum tok ikon tang te non pathiek pen lang polonang la pen chethan polonang tang te non pathiek pen chethan polonang Orunodoi scheme aputhak la pen komantu si Orunodoi atangka nalitum ekona long nang chethabima la so puthak chethan polona la pen kon an atangka si nalitum non kilong dunjima la pen la akimi ka apply a process bangko son mala so puthak stame chethan polonang la pen komatum silong jima copy pia documents senang jima non nearly details nali toman la so video long nang than pechini ponik po aprang si lang polonang Orunodoi Asoni labangke kedam tang 2 October 2020 aningkan si sarkar hin penstame la so scheme bangke paklang ponik lo la pen hala so hut labangke kelong dun 830 rupees per month nali tum long pon lo kadu kavela amen kidot atum an abangke lapen puthot sarkar hin pen puthot la dag pabat pontulo 1000 an mate suri si an pabat pontulo lapen benefit kupia benefit silong ma latal la sodim details si do tok pon iglo benefit kilong la bangke government hin pen ki pipon la bangke ki duk det ahem amuni tumhasi ki pipon lo lapen kaduka wepen dak 1000 an people lo so 1000 ang bong pen kopi pia tangka ma puro tang tinalitum ladak kitok penang ando nalitum lang pon ingon the Assam Orunodoi 2.0 scheme cover the expense of medicine for the taking care health needs which is 400 rupees per family lapen 200 labangke sang kacho namji phano lapen la son tak si dak sini ingti pen chenglok ke nam phanse la suri sian chiklo ejon pen kipi pon la pen puthot non nilina piklang ponik pol la so scheme mate la so le komama tumsi kelong dunji la pen komad mad atumsi kelong dun dema la so puthang nilina than pachini ponik pon number 1 ong kitok pon ex free member having annual income less than 2 lakhs mate ningkaning sialong lakhini income e atum hansila so scheme ang kipipono la pen number 2 long kitok pondo to be a beneficiary of Orunodoi Asoni you need to be an woman jongsi Orunodoi Asoni alien jongsi nalitum endunji pulote mate apply dunji pulote labangke arlo so wek nang po la pen number 3 long kitok pon family living in kacha house in village mate la kacha house mane longle hai mate check pen kapar pong hem philang hem jolhaya tumsi long dun chot po la pen number 4 long ke tok pon do thulang the priority has given the widow women separate female hemipi tum stamedak long dun po la pen separate female mate kaprek inuet kido jolason sarpimar kalilo lason dum talong dun po la pen physical handicap atum stame long dun exi jongsi arya keng kang hong hap do alang ni tum damun e bulote arlo ala jongsi arlo so pulo alang ni tum stame long dun po la pen unmarried girls age more than 35 years la pen penando de abang phietum arta la bangke 35 penaki ong atum asondo do penando de atum theklong o la si alang litum stame la sole bangke long don ikpo apen number 5 long ke tok pondo thulang the family having maximum 50 biga of land in village is also eligible for the scheme jongsi longle 15 biga ke do polotang te alang litum stame la so scheme bangke long don ikpo la pen number 6 long ke tok pon having maximum 3 kata land in a small town and 1.5 kata land in Kamrup Metro are also eligible
for the scheme la pen jong si taona long jong si tin kata long le do pulota ki do tum stame alang li tum stame long do nikpo la pen kamrup metro anat 1.5 kata ki do tum stame la soli bangke long do nikpo mate urunodoi fan bangke apply den long ekpo ke apply nei ya process la bangke online bangke pipon pe offline sinang litum apply nang po offline ka apply ya fan nang litum form bangke nang pik po la pen la so offline ka apply mata la so Orunodoi non ki bangji 3.0 la non akimi ka apply adet la bangke April molam pita hai kali pulote la MP election des tame pita hai jalalo stame adet bang nilis tame fix nali to manang than thekte dat po la pen step 2 ki tok pondo to take benefit of the scheme the family has nominated a woman from their home jongsela so scheme ke apply dun vexi pulote hem along pen arlo so bangsi apply dun longpo pinso tum bangke apply dun longle la pen step 3 long ke tok pon mate dak ke tok pon do then the all information of the nominated woman will be have to be filled in application form follow us as application form long ka fill up dun zi vlog letter mate ULB amen tok nang po la pen gram panchayat mate town tok dun nang po la pen do thulang village mate tournament tok du nang po form long ke do ana hormu bang fill up dun nang po la pen village mate ward number la pen locality town application first name la pen applicant middle name applicant last name la haita fill up dun nang po gender fill up nang po gender la pen that age fill up dun nang po la pen house number locality police station pin code la pen dak do thulang contact mobile number la pen family details dak fill up dunang po name age gender nalitum fill up nang po la pen relationship status la nalitum dak pen fill up nang po la pen fidelity status bangke d pulte divorce s pulte separate la pen w pulte widom la pen dy pulte divyang kolobang manalitum dak pen chongwai dun ignang po mate nalitum jongsi lahai pen abe pulte dak thang da fill up dun anelo bank account details nalitum fill up dun nangji la bangke IFSC code la pen bank amen branch amen bank account annual income la pen documents ke nangji la bangke passbook first page nalitum yes no option long exi la pen dak priorities supporting documents pinang po la pen kaprek documents nalitum pidun lang pidun ikme la pen step 4 bang duly filled application form by the applicant shall be submit to his her nearest urban local body office in gram panchayat office nalitum la so form fill up type na fit gram panchayat kalte block along dam bestame nalitum submit dam ikme la pen da submit lo pole nalitum fan acknowledgement or slip banalitum fan nang lo don ikpo then the various level committees is application verified role upon verify that benefit potha dak beneficiary list banalitum afan jong se accept that lo pulote nalitum beneficiary list bang paklang pon ekpo la pen documents required copy pe documents sikinangji la soputhak stame aadhar card na ekpo pan card domicile of assam certificate la pen bank account bank passbook photo pagni la pen mobile number ration card income certificate self declaration certificate identity card lapen voter id age proof lahai huisi nalitum nang ikpo lapen non payment command tuad sinang che thab ikpo mate ko sodet sinang che thab exi pulotang te labangke nalitum la chiklojon wang tarik keblote nalitum ekona long labangke suring si labangke nalitum long ikpo mate nalitum ekonong ta nang che thab ikpo mate non la March ciklo mo April 10 lote nalitum bank account long stame nang sitabik pola pen komama sila Orunodoi Asoni la soldi kilong ma long lima la pen kon ansi kilong ma nalitum la so video comment along nalitum to igon la pen pigon la pen akimi ka apply a process banke jongse nili update long don pulte nalitum la so YouTube channel long thek pon long ikpo la si nalitum hai hui update kilong verje fan la so YouTube channel la banke nalitum subscribe igon la pen video nalitum ten in pen share igon to change your